toi. La plus bonne de mes copines. Assalamualaikum seninle normal gidiyoruz. Biten oyunun 3. bölümü hazırlanıyor alıp bu son bölüm. Şimdi biz ediyoruz yine o sesi açtık biz reklamlara bola. Müzikten sol tuttuk. Sonra bizi bir taptı. Ben kibir satır tamamladım. Bunlar da şamaşın. Bırak böyle uzamaydı olsun. Ne şimdi tamamlaştım yok. Tek aslında adım yok. Bunu açtım. Tek ayrıca diyor sonra zaten. Ucuyla bakışım şer tapan. Ne başımaydı. İşler yani arnaya yürüyüp açıyorum mobilya girip konsantre ettim. Dostlar sapatayım. Dostlar men klikka neden ben açtım енді бізге керек болып тұрғаны мына жылжыту сосын болды подарка әкеліп береді бәрі дайын тұр оған дейін біз не іздейміз тегі астында емес па жоқ бұл астында қатмайды достар Ne bulmaydı. Kıyıcanda olmadım dostlar ben tavayı yüz videom kazan koydum. Aslında dostlar ancakçı ana bireydin başı жатыр ben koyamıyorum. Karımıza şöyle bas. Осы шошып біттім оған. Достар мен бір сағатта таппағаныма ше. Сосын мынаумен не істейді достар? Металл дейді. Шема істейді. Достар тауысып отырайын. Достар сіздерге қызық болсын мен қай жерде неше жерде іздеген қараңыздар. Мына жерде дым қарадым. Бұның ішінде дым болмайды екен. Мына жерде болады еді, мына жерде ваннада. Алып кетіпті ол жоқ. Мына жерде жоқ. Жылжымайды. Міне. Болды. Мынау гаечный ключ қой міне. Мынау ғой. Осыны алу керек. Қойғызады. Оны тартатын көккенбек иненің несі секілді бірдеңе бар. Оны таба алмай жатқанымда бір жарым сағаттай болды. Қасап қойдырайын тағы. Достар, зорға дегенде мен таптым. Енді қашатын сәт кеп қалды.
Bir. Hoppa. Ben жаңа dostlar жаман kaçtım o. Bol say. Дверь закрыть. Ben bana ülkeye kalkıyor dostlar. Yukarı mistik korkutun dostlar. Ağaç ver kaçuğa dayınalımız. Gel dostlar gittin su gözü koysam video. Ne oldu? Dostlar Uğrak кинотеатр. Бол! Синдрат! Югор! Давай быстрее. Бол! Ну, живо открывай дверь. Ma! Dostlar! Say! Uf dostlar zarga çıktım. Ага! Где ты, черт возьми? Peki dostlar az. Будь ты проклят! Dostlar osымен біздің видеомыз бітті. Арна тіркеліп лайк баспасаңыздар, мені қолдаңыздар. Осымен біздің видеомыз бітті.